I ćao ljudi, ja vas opet. I danas ću da vam pokažem moju kolekciju Štrijumfovih knjiga. Pa kad da započnemo. Prva knjiga je Kad muzika zasvira. Sve ove knjige su od Evil Džunti, kao što vidite, ovo je prva knjiga. I ovdje piše neka stvar Štrijumfovima i piše da je knjiga iz 2011. I onda isto ovdje informacije piše da je iz 2011. izgleda da je ovo bosanska verzija. To je serijala Štrijumfastičan svijet priča. Izgleda kao sa onom knjigu koju sam već pokazao. Isto ovdje precrtana gdje je Jakvica, gdje je Jakvica. I onda ovdje su mozgovice, izgleda svaka knjiga ovdje ima na kraju mozgovice. I ovdje je mini kviz. Prođi put. Prođi uljeza. I evo rješenja mozgovica, vidite. I sada sljedeća knjiga je Moj drugar Pauk. Izgleda se, ne znam da li je ovo jedna ili sve knjige, prodao je za 470 dinara. Vidite, ovdje je 2 i isto piše ovdje, isto iz 2011. Neću da kažem više informacija o samku. I onda ovdje su likovi prvo, pa onda priča. I onda malo mozgovice, izgleda da svaka knjiga ovdje ima mozgovice. Ja ne znam, mini kviz, ne znam da su iste sa drugim stvarima ili su iste, ne znam. I onda ovdje na kraju rješenja. I sada treća knjiga, Štrijumfovi idemo u školu. Nema školu, ovo je treća knjiga. I ovdje je Gargamel. Isto su lista likovi svojda, ili slično, onda ovdje priča. I onda ovdje isto mozgovice, izgleda isto su mozgovice, imaju iste stvari, ali druge. Imaju iste su, ali stave druge stvari. I onda četvrta knjiga, predzadnja, je Jesenja komedija. Ovo je četvrta knjiga, ne znam da ima 5 knjiga ili ima više. Izgleda isto likova, i onda ovdje priča. Izgleda ove knjige imaju oko 40 strana. Imamo mozgovice, ovdje senke, slagavica. Izgleda imaju slike od ovih iz priče, onda nađi razlike, onda mini kviz, detalji koji nedostaju, onda nađi uljeza, prebe i ključave, nađi put i rješenja. I sada zadnja knjiga, Beba plače. I ovo je peta knjiga, kao što vidite. I onda ovdje piše da je od 4 godine, to piše na svakoj knjizi. Ovdje piše da je 528, tako je vjerovatno toliko koštalo. Isto je informacija, isto je likova. I onda mozgovice, onda senke, slagavice, izgleda su iste. Nađi razlike, mini kviz, detalji koji nedostaju, nađi uljeza, prebe i optice iz zvijezdice ili zvijezdice, nađi put i rješenja, dakle iste su mozgovice. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa, ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe.